салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Салом алейкум. Ana салом алейкум ака. Травентина. Ова акажин. Чансмай я сателишай чишай. Салом алейкум. Сателиш 130 сомон акажон, фирма Декор 10 сол гарантия дорад, санги мрамор қатия. 10 сол ранг панг ҳама чиза гарантия дорад акажон. Як сателиш мисол ай 10 то 15 карата мегира як сателиш 20 килограмм. 20 килограмм ша. Бале. Айҷа чанд намуд? Ҷа чанд намудо ё мақсад ки дасветан. Ёш кирпичан акажон, ёш пиядеан. Ана ин кирпича ё чихела. Ё скотч хати. Ё ҳамин 20 килограмм 10 квадрат мегира, фақат усто скотч хати мезанад ина. Ё худшон. О, ё усто мезанад, о, усто мезанад. Ё просто реклама. Ана тараф бологиё шуба аст акаҷон. Ай 6 то 10 квадрат мегира, як сателаш ям 20 килограмм. Ям масветош ҳаст ака. Ай поёнгиёша дождик меган ака. Дождик. Дождикотун чанда? Дождико ҳама ё ака шуба дождик травентин 130 сомон акаҷон. Ҳами фирма Декор ҳамаш як качество ака. Мақсад чиёшон разница мекунад. Квадратошон. Бале ака. Я сателишон чанд гуфтин ака нархша? 130 сомони ака. Бале. Бат давин ёрам шотар мекунед? О, бале ака. Ё чи акаҷон? Параш 10 сомон хафа. Параш 10. О, як калон ямайда 10 сомон. Гидои тареза 130 сомон акаҷон. Хеле чихел метр қати ҳисоб мекунед? Як та гирди. Я ина мақсад 120 ба 120. Як тареза комплект қати ҳама чизаш 120 сомон. Ёша қошор бологиша мо. Бологиёш и квадрата. Квадрата, я? О, Квадратш чанда? метриш 20 сомон. Ана ё чи ака? Ё эмулсия акаҷон. Эмулсия. Бале 10 килога, 4 килога, баъд ина 20 килога. 10 килога аркол эканом акаҷон 50 сомон. 4 килогаш 30 сомон. Розаш чи? Роза 10 килогаш 120 сомон. Артекош 70 сомон. Мегалуксаш 60 сомон. И грунтовка под декоративка. Аҳа. И грунтовка под декоративная шкатулка акаҷон 120 килограмм 60 квадрат мегирад. И 10 килогаш 80 сомон 35 квадрат мегирад. Бале. Инаш эмулсия Lumilux 120 сомон. Ана роза силиконови эмулсия ранги резин мешавад 250 сомон ака. Барои фасад. Колерои коллексия российский универсал. Нархаш и чанд 20 сомон. Калонаш 20 сомон, майдаш 5 сомон ака. Крошка. Крошкаи фирма Изомени туркӣ меган акая. 20 сол гарантия дорад. Як сателаш 6 квадрат мегирад. И жидкий гвоз российский ака, инш силикон. Жидкий гвоз 15 сомон, силикон 35 сомон. Бо чи монда валико? Валико инам ай 10 сима сар мешад ака то 20 сима 25 сима. Я валики дигар инами чиза дидесам ака. Хафика гул мезан. Валики гулзанак бале ака. Ё чи хеле нархош? 130 сомон акаҷон. Ид гили детски дора бо дигар галошам ҳаст ака. Номҷада.
Бихиз гуфта чер бе. О. Яш лак якалек, лак па декоративнеш, катурка ай болои санг, ай болои крошка, ай болои травентин, ай болои ҳама чи барои фасад мешавад ака. 100 сомона дорем роза бо 80 сомона ака. Динамо. 100 сума чанд квадрат мегирам? 30 квадрат ака. Чанд кило, чанд литр? 3 килограмм. Бо 2 литр дига об хуш мекунед. Вали пуро гуфтем. О. Ама глош, бо не. Глошон хел адел невай мешавад. Адели гл дорад ина. Гли алоҳидаш 80 сомон ака. Хел гул задагиш ягон рекламаш нест. Не ака ҷон. Ай мешавад. Глош адел 80. Адели 80 сомон як гл. Ин чи хати мезанад? И бар компрессор бар чи пистолет барои травентин занак. Калон майда. Чанд сума ё худашон? Калонаш 250 майдаш 150 бо арзон меша. Жидка бо чи? Жидки абой. Жидка бо тончун. 100 сма то 4 квадрат мегира. Майдаша я? Майдаша 1 килограмм. Бо чи бо нака? Афирон ки тамом дига ҳама чиз. Ака, манзилатон, номератон? Номерома 901 66 66 07. Бозори? Бозори Осиё. Раҳмати кам ака. Майш хуб ака ҷон. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат